Gushyingirwa cyangwa kubaka urugo bifatwa cyane nk'intambwe ikomeye yo gufata inshingano no kugendera mu murongo umwe, aho ababikora babita abagabo kandi koko baba ari abagabo kubwo kwiyemeza. Kujya mu mwuga wo gukina filime, umupira, kuririmba cyangwa ubuhanzi, bifatwa ko ababibarizwamo baba badashobotse ku bijyanye no kubaka urugo, cyane cyane abakina filime n'abaririmba, kuko hari igihe baba bagomba gukina bakundana, bagakina n'ibijyanye no gukundana bigatuma abo bakundana mu buzima busanzwe batabagira icyizere ko byarangirira aho. Mbere bakoraga iyi mirimo babafataga nk'ibirara, ariko ubu uko iterambere rigenda rizamuka nabyo bifatwa nk'indi mirimo isanzwe. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bakinnyi n'abahanzi bashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko bo mu Rwanda, bakaba bafite ingo z'icyitegererezo kuri benshi. Kuba bakibana mu myaka bamaranye ni icyemeza ko babigiyemo bazi neza ko batagiye gushaka ahubwo bagiye kubaka. Kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye kuri Bezo Updates. Ndagushimiye ubwo ubikoze. Umwanya wa 10 turahasanga Kenny Sol, ni umwe mu bahanzi bakunzwe bari kugaragaza umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Rusanganwa Norbert uzwi nka Kenny Sol yamenyekanye mu ndirimbo yaririmbye nyinshi harimo nk'ikinyafu ifatanyije na Bruce Melody, Say My Name, Molomita, Phenomena n'izindi. Yamenyanye n'umugore we Kunda Alliance Yvette mu mwaka wa 2019 abisabye mushiki we ngo bahuze kuko Alliance yari inshuti ya mushiki we, nyuma urukundo ruza gukomera. Alliance bamenyanye Ken ataramamara cyane. Mu mwaka wa 2019 Alliance yagiye kwiga mu Bushinwa, amara imyaka 4 badahura, agarutse bakora ubukwe. Kenny Sol yasezeranye kubana akaramata na Kunda Alliance Yvette kuwa 5 Mutarama mu mwaka wa 2024 mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali, bikaba batarashatse kubishira mu itangazamakuru cyane kuko gufotora ntabwo byari byemewe. Nyuma baje kwibaruka imfura yabo y'umukobwa muri Gicurasi mu mwaka wa 2024. Ku itariki ya 2 Werurwe mu mwaka wa 2024 mu kiganiro yagiranye na Kiss FM, Kenny Sol yatangaje ko nubwo biba byoroshye ko umugore we yacika intege, ariko azi ibyo Kenny Sol aba arimo, aramwumva cyane akamwubahira akazi akora, kuko ngo batumvikana ntabwo byakomeza. Umwanya wa 9 turahasanga Mugisha Emmanuel wubatse izina nka Clapton Kibonke w'umunyarwenya mu ruganda rwa filime nyarwanda, haba muri Seburikoko n'izo yasohoye ku giti cye nk'umuturanyi, Mugisha na Rusine, Ikiremwa gishya n'izindi. Clapton Kibonke yamenyanye na Ntambara Jackie mu mwaka wa 2015 akennye narwaye, ariko umugore we yamubaye hafi akamuhumuriza mu gihe yumvaga yihebye. Yakomeje kwivuza indwara zafataga ubuhumekero, aza kubagwa igihaha, arakira, ashima Imana aho yanasohoye filime abyitirira iryo shimwe, filime yita Ikiremwa gishya. Mu mwaka wa 2018 basezeranye imbere y'amategeko kubana akaramata, nyuma yaho bibaruka imfura y'umukobwa, naho mu mwaka wa 2022 bibarutse ubuheta. Ku wa 18 Werurwe mu mwaka wa 2024 yatangarije igihe ko bibarutse umwana wabo wa gatatu bamwita Mugisha Nolan, ubu bakaba bafite abana 3. Uyu ari mu banyarwenya n'abakinnyi ba filime bubatse urugo benshi bafatiraho icyitegererezo. Umwanya wa 8 turahasanga umukinnyi Kimenyi Yves wamamaye mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru na Uwase Muyango Claudine, akaba ari bamwe mu bamamaye bashyingiwe, bakaba bafite urugo rwiza. Muyango yabaye Miss uberwa n'amafoto Miss Photogenic 2019, yabaye n'umunyamakuru ku Isibo mu kiganiro cyitwa Take Over, uba akurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ze, byamuhesheje amahirwe yo kwamamariza ibigo bitandukanye, nanone akaba na hostinga abantu baje kwinezeza mu tubari dutandukanye duhenze muri Kigali. Muyango yatangarije igihe ko yamenyanye na Kimenyi muri Mata mu mwaka wa 2019, bakundana muri Kamena mu mwaka wa 2019. Bahoraga baterana imitoma ku mbuga nkoranyambaga nk'urubuga rwa Instagram, ubwo umwe muri bo yagiraga isabukuru. Mu mwaka wa 2020 baza kwiyemeza kubana mu nzu imwe. Ku wa 28 Gashyantare mu mwaka wa 2021 Kimenyi yashimangiye urukundo amukunda, amwambika impeta ya fiançailles. Ku wa 21 Kanama mu mwaka wa 2021 bibarutse imfura yabo Kimenyi Miguel Yanis. Mu murenge wa Nyarugenge ku wa 4 Mutarama mu mwaka wa 2024 basezeranye kubana akaramata, nyuma ku wa 6 Mutarama mu mwaka wa 2024 Kimenyi Yves yarasabye arakwa, banasezerana imbere y'Imana.
Umwanya wa karindwi turahasanga Mukayizera Jalianeri wamaze kuba kimenya bose haba muri filime y'uruhererekane yitwa Bamenya n'izindi. Abantu bamutegaga iminsi bavuga ko atarushinga ngo rukomere bitewe n'ibyo yakinaga muri Bamenya, ari umukobwa udashobotse ukunda kurya amafaranga y'abagabo. Mukayizera Jalianeri wamamaye nka Ketchup yamenyanye na Jalik mu mwaka wa 2009 akiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, bakundana mu mwaka wa 2010. Basezeranye bamaze imyaka 12 bakundana, ariko hagati bajyaga baburana, nyuma baza guhura Ketchup afite umwana w'umukobwa. Umuhango wo gusaba no gukwa ndetse no gushyingirwa byabaye ku wa 23 Nyakanga mu mwaka wa 2022. Imana ibaha umugisha bibaruka abana 3 b'impanga, abahungu 2 n'umukobwa umwe, ku wa 14 Mata mu mwaka wa 2023. Urugo rwabo ruri mu zikunzwe benshi bafatiraho icyitegererezo, ibyo umuntu akina muri filime ntaho bihuriye n'ibyo umuntu yakora mu buzima busanzwe, aho umubare w'abatari bake badasiba gukurikira ubuzima bwabo kuri Ketchup TV show. Umwanya wa gatandatu turahasanga Usanase Bahavu Jeannette, umukinnyi akaba n'umwanditsi wa filime, na Ndayirukiye Freri uzwi nka Freri Legend, uzi gufata no gutunganya amashusho akanayobora filime. Mu kiganiro yagiranye n'Isimbi, Freri yatangaje ko yamenyanye na Bahavu ubwo Freri yari ari gushaka abakinnyi bakina muri filime ye yitwa Cinkoni Zamba, yahuzaga Abarundi n'Abanyarwanda. Bahavu aza muri casting bamenyana uko. Ku wa 17 Nyakanga mu mwaka wa 2020 nibwo yamwambitse impeta ya fiançailles. Ni mu gihe tariki ya 17 Ukuboza mu mwaka wa 2020 basezeranye imbere y'amategeko kubana akaramata, naho ubukwe bwabo bukaba bwarabaye ku wa gatandatu tariki ya 27 Gashyantare mu mwaka wa 2021. Fleur avuga ko Bahavu ari umukinnyi mwiza. Nubwo Jeannette yakinnye akundana na James muri Impanga series, ariko ntibibuza urugo rwabo gukomera, kuko iyo bageze kuri set bya shusho babishira ku ruhande bagakora akazi. Aba kandi bakunze gusangiza bimwe mu bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi na prank kuri YouTube channel yabo ya Fleur and Jeannette bikundwa n'abatari bake. Umwanya wa gatanu turasanga Niyonshuti Yannick, umukinnyi akaba n'umwanditsi wa filime wamamaye nka Kiramani n'umugore we Muhoza Shemsa. Aba barakundanye, nyuma basamye biba ngombwa ko babana, ariko kubwo nta bushobozi bari bafite, Kiramani yoherereje Shemsa muri Uganda kwa mama we, aza kugaruka mu mwaka wa 2019 ubwo Kiramani yari atangiye gukirigita ifaranga mu ruganda rwa filime nyarwanda. Bamaze imyaka 8 babana batarakora ubukwe, bafite abana 2. Tariki ya 8 Gashyantare mu mwaka wa 2024 basezerana mu murenge, bakora n'ubukwe ku wa 2 Werurwe mu mwaka wa 2024, aho Kiramani yasabye akana kwa Shemsa. Bwabaye ubukwe bw'akataramoneka bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, bwavuzwe cyane mu bitangazamakuru kubera uburyo bwari buhenze cyane. Kuba Kiramani akina filime ntibimubuza kugira urugo rwiza, kuko nk'uko yabitangaje kuri Chita Magic ashimira umugore we ko amufasha mu nzira y'iterambere, ubwo kumuha umwanya uhagije wo kwita ku kazi kubera akamutwara amasaha menshi. Kuba akinana n'abakobwa benshi kandi beza ntibimubuza gukunda umugore we, n'umugore we akamwubaha. Umwanya wa 4 turahasanga Mugisha Benjamin, umuhanzi wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi nka The Ben, na Uwikeza Pamela, umugore w'ikimero n'amaso yuje ubwiza witabiriye Miss Rwanda 2019, bari mu bamamaye bafite urugo rutajegajega. Ku wa 24 Ugushyingo mu mwaka wa 2019 nibwo bwa mbere bahuye mu mujyi wa Nairobi muri Kenya, ubwo Pamela yitabiraga amarushanwa ya Miss Africa. Mu mwaka wa 2022 habaye amateka atazibagirana mu buzima bwabo bombi, aho The Ben yambikaga impeta Pamela mu birwa bya Maldives hagati mu nyanja y'Abahinde. Aba bombi bakoze ubukwe ku wa 15 Ukuboza mu mwaka wa 2023, bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye byo mu Rwanda, harimo abahanzi benshi, abaproducer b'indirimbo, ababyinnyi n'abandi. Umwanya wa gatatu turahasanga umuhanzi Ngabo Medal wamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Slowly na Ntawamusimbura, yahuriyemo n'umugore w'imimi ukomoka muri Ethiopia. Bombi bari basanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ku wa 9 Mutarama mu mwaka wa 2017 yasohoye Ntawamusimbura ariyo yabahuje. Ku wa 27 Ukuboza mu mwaka wa 2018 hacicikanye amafoto ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umubyeyi wa Meddy yahuye na Mimi. Umubyeyi amaze kubiha umugisha ku wa 19 Ukuboza mu mwaka wa 2020, Meddy yaciye bugufi ashyira ivi hasi asaba Mimi ko yamubera umugore, nawe ntiyazuyaza arabyemera. Bakoze ubukwe bamaze imyaka 5 bakundana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 23 Gicurasi mu mwaka wa 2021.
Mbere batarakora ubukwe, Mimi yaherekezaga Meddy aho babaga bagiye gufatira amashusho y'indirimbo ze, ariko ubu Meddy agaragara mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Ingabire Butera Jeanne ariwe Butera Knowless na Ishimwe Clement utunganya imiziki bizwi nka production muri Kina Music. Urukundo rwabo rwamenyekanye cyane kuwa 26 Gicurasi mu mwaka wa 2016 ubwo Clement yamwambitse impeta anamusaba ko yamubera umugore, baza gusezerana mu murenge wa Remera kuwa 31 Nyakanga mu mwaka wa 2016 ku bana ubuziraherezo. Kuwa 7 Kanama mu mwaka wa 2016 basezeranye imbere y'Imana i Nyamata basezeranijwe n'umushumba wo mu idini rya Adventiste b'umunsi wa 7 Pastor Rusine. Nyuma kuwa 22 Ugushyingo 2016 bibaruka imfura yabo Ishimwe Butera, ubu bafitanye abana 3. Mu mwanya wa mbere turasanga Muyombo Thomas uzwi nka Tom Close, ni umuhanzi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Yakoze ubukwe kuwa 30 Ugushyingo mu mwaka wa 2013 na Niyonshuti Ange Tricia ariwe wa mbere wari uzwi mu ruganda rwa muzika ukoze ubukwe, aho abantu bahise bamufata nk'umuntu ukomeye ugaragaje ko abahanzi bakubaka aho muri 2013. Baribarutse, ubu bafite abana 4 n'umwe barera. Tricia yahishuye ko ajya gukundana na Tom Close atiyumvishaga ko abahanzi bakundwa n'abakobwa cyane, ariko yaje gusanga abahanzi bakundwa n'abakobwa cyane, ariko Tricia yatangarije igihe ko umugabo we yiyubaha. Kuri ubu uyu muryango ufatwa nk'umwe mu miryango y'abasitari ukomeye cyane kandi wubatse ku rutare ku buryo nta miyaga cyangwa imiraba yapfa kuruhungabanya. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku bahanzi n'abakinnyi nyarwanda basezeranye imbere y'amategeko bakaba bafite ingo z'intangarugero.